ڕەش و کالەکانی ژنانی گەنج ئاوێزان کردووە بوونەتە سەر قافڵەی ئازادی خوازی دنیا بەخێر بن و سڵامان چیا بە چیا دەریا و سەحرا دەشت بە دەشت پێشکەش بە مرۆڤایەتی دەکەین ئێمە شانازەیی شۆڕشگێرەکانی کۆنگرەیستارمان هەیە و پێشکەشتانی دەکەین خۆشەویستیمان لەسەر لووتکە بەرزەکانی چیاوە گرتوتە سنبولی ئاشتەوەیی بۆ ژنان و مرۆڤایەتی بەخێر بن بۆ ساڵوەگەری کۆنگرەیستار کە مێژووی خۆی لە ڕیشە دایکە خاوەندەکانی چیاوە وەرگرتووە بە مێژوودا شۆڕ بۆتەوە تا ئێستا ئێمەش وەک ئەرکی خۆمان پێش هەنگایەتی ئێستا دەکەین و بەرەو ئایندا بەخێر بێن پێتان دەڵێن ئامادەبوونتان ڕێزگرتنتانە لە خەباتی شەهیدانی ژن لە ڕۆژاوای کوردستان ڕێزگرتنتانە لە ژنانی شەڕڤان و ژنانی بریندار و ئەو ژنانەی کە لە دەستی دوژمندا دێلی جەنگون و لە زیندانەکانی دوژمنداش لە ئاستی ئافرەتنی شۆرەشدا لە بەرخوداندان ئەم وەکی کۆنگرەستار شەهیدێ بوو درێگا ئازادیە دێ جانێ خۆ فەدا کردنێ بە حەزاران شەهیدên ژن گو جانێ خۆ فەدا کردن ji bo ئازادیە gelê Kurd ji bo ئازادیە jinê û li Rojavayê Kurdistanê gelek şehîdê jin medan ji bo rêgehê azadiyê em vê rojê di şexsê wan hevala de em li teva pîroz dikin û bi rêzdarî em mejna xwe li ber hemî şehîdan ditewînin. Kongra Star yan jî Yekîtiya Star di destpêkê di 2005 di zerfekî gelekî zehmet de gu rejîma Baes hîn li ser hukm bû gu nefesa azadiyê li wê derê nebû li Sûrî nebû belê di wan zerfa de bû li darxistina Kongraya Kemîn û li ser wê jin xwe bi rêxistin kirin him di alî çandî de him di alî rêxistinskirina jin de bû li Rojavayê Kurdistanê gavekî gelekî mezin bû û êdin di wan zerfa de gelek endamê ê Yekîtiya Star bû xebatê xwe didan meşandin gelek ji wan hatin girtin û bi salat hebsê diman ji bo wê yanî gav bi gav kar û xebatê ku hatin kirin helbetê dîrokekî xwenî ê ku di Rojavayê Kurdistanê bi tevgera azadiya gelê Kurd û her wekî din dibin fikr û felsefê rêberê azadiyê û ê ku şoreşa di Kurdistanê de heta jin azad nebe jin azad nebe Kurd jî azad nabe Aşteke ku xwe li ser bingeha hevgirtin îradeya azad û xwarê rêberiyê tewahiya jinên ji hemû gel çand ziman û baweriyê ku li hafûr rojhilatê Sûrî bi taybet û Sûriyê bi giştî re dijî birêxistin bike bîrdozî û perspektîfên jinê ji bo çareserî pirsgirêkên civakê bingeha û di hemû qadên jiyanê de tê dikoşe li gorî perspektîfa konfederalîsma demokratîk rêxistinbûn û çavkîn wê qada azadiya jinê li civakê pêşxin xortir dike. يعني تسري داش خوا حدامين صلباجرا دا مثلا كونغرا صار لحمو جن او تيكو شارين قد خطا ازاديا جندا البرخدان وشهيد كتن ام بيروستكن هل بد اجرن بحث كونغرا صار بكن ام جركا بجرن قناقه كونغرا صار تدا هاتا دا مزرندن يعني 2005 بن شرط ومرجن هري زحمت دا رجيما كوكا رجيما بعض جو رنا دات
جن آن کو تفکر پارتی گو دعوا آزادی خو بکه قوناغ کولو دا کنگراسر هتا دامازراندن بدهان اندام ما ویجا خیجی برانبری گرتن برانبری پر آسانگی گو ناف جواکه جی فجواره درکتن من لی افکد او خباتا گوش 2005 حتی 2011 گو ایدی دست بکا شورش روجاوای کردستان بو بنگه کو زمینه گو ایدی جن روجاوای کردستان بکانین او پیشنگتیا شورش بکه دهمو آلی خدا یعنی چه بشدار بونا وید سیستم ده درجه پنجی صدی به پیکانینا سیستم هفسروکاتی به یعنی چه مثلا بر بسیارتیا اولهیه هرمه السر خورا کر یعنی چه جالیه هپجه جن به چه جالیه یه پجه به سروی اساسی یعنی کنگراسار حتی دامازراندن يعني هلبت يجي أركي ماي أساسي كونغراسر بارسنا دسكفتية جود ناف شورش دهاتنا بدس خصن أم بارسنا وانا كيفكن بارسنا دسكفتية جوجن لرجاوي كردستاني بدس خصية أم وانا كي ببارزن يادي أرمان جامعة وك كونغراسر أف الهرم داغر كيرين هال رجاوي كردستاني العفرين سرقانية جريسبي پر بن بكرن در حقي جناداتن بكرن يعني جبر بنا كجي وك أركي مي أساسي جو أم فا بن بكرن يقولوا منطقة تنا كرن أم إدراجهن الدنيا ربنا أبيك أركي مي أساسية يا ديجي أم وك أركي خوي أساسي بينو كونغراسر رزقار كرنا فا هرما